sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Kas iti sigod, may samanan ang naragsak nga aldaw ti income ikablaaw, kada kayo amin papagayam. Namnamaan mi, ti kinaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdangdangag, dito'y programa tayo. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may katlo apaset ti pakasaritaan, ni pagayam tayo at Tristan. Dito'y laang programa tayo, alagip ti napalabas. Ophelia, anak ko. Oh, di ka kumamanan ang sangit. Tamang ano niya pa di mapasamak ka. Kuna nagiti doktor nga nakano high blood mo. Isa pa nga asim ka di at pagkalmaam kumatirik naman ako. Ni Tristan, tata. Sana makagraduan. Pinaay nakmatakas ka nagiti dua kakabsat na. Mabalin ka di, anak ko. Lipatan pa'y lang kumanay tabanag. Aginanakakit di. Itikas ka, agimbang ka. Kan makarwar ka dito ospital. Diyak lang amin malapdan ti bagik, tata. Kanayon ko adamagan iti bagik. Noan niya tinagkurangag ka nagiti anak ko. Taapo yung kastay tinaramit na kanya. Maawatak ti marikrik nam anak ko. Talaga sakit, iti may sa anaganak, ti mapaay, para iti arapaap na, kanagiti anak na. Di ka kumamaawanan iti namnama. Amok nga do pati mabalin na solusyon iti na itabanag. Kasano ko matatang? Kasano ko maamasulpar na iti aparikot? Kasano ida ang mapagbalbaliw, tatang? Dawatem ti panarabay ti Diyos sa namarswa anak ko. Pastrekem di tapuso kan panunot mo. Kat kumararag kay tinapasnag. Patsya ka denggan na ka. Amok nga isulang ti makatulong kan ka. Ngamin, awan imposible kan kwa na. Oh, Manang Mariel, sa di no tinagap po, ama. Itay da ka pailangan nga sapsapulan. Napan ko inala ti abang iti may isang apartment. Masapol ko ngamin ti kwarta para iti gatas kan diaper ni baby. Unay kabatan Manang Mariel. Inuray mo kumamat na makarwar pa ni mami iti ospital sa payanapan mo inala ti abang iti pitong apartment. Tulang kamitan niya. Ti kunak, abang ti may isang apartment. May isang apartment na awatam. Saan ko nga inala amin ti 56,000 nga abang? Wen mat ngamin Tristan, si kamat ayan ti biddot. Uray pa'y, biddot latta tinaramid ni Manang Mariel. Respeto! Respeto? Nagsasaw ka? Kasla damit respetom kin ni mami. Ha? Di mat saan ka nakagraduate, isuan na awanan iti puot ni mami? Husto ni Manang Mariel, Tristan. Oo. Kano da kayo adwa tinangta iti konsumisyon ka ni mami.
Ngamin, naggidan kayo nagsikog. Kasta gaya ma. Ano ko? Ano? Aping agsipat ka ngayon, Manang Mariel. Day tati maibagay kan ka. Gunggunam. Day takat nga minti malalam. Sikat yakim basol no apay nga day di ospital ni mami. Sumubsobra kayon. Gaputada kayo tinauna. Ikaskas-tada kon. Anyang aliti mapaspasamak ditoy. Apay nga aga-apak ayaw, Lolo, Ni Tristan, lolo. Sungba-sungbatan na kami kitin. Saan kayo mat ngayon Sakto pati sinipat-sipat yo. Awan ti kampyak ka na kayo. Damin, agpapada kayo anatangken ti ulo na. Awan pa'y nasayaat nga aramid yo. Pasig aparikot ti ipapaayo iti inayaw. Lolo. Basulyo amin, no apay nga da ita iyo ospital ti anak ko. Iso ano kayat yo nga agbyag pa iti inayaw. Balbaliwan yaw, tikas na nga ugali yaw. Agyaman na kadagiti a prutas, Arturo. At dapay gayang pasabong-sabong mo, Pasidla nga ba nagdate, Ophelia? Napigsa akon. Sigon iti doktor ko, mabalinak kanon nga agawid inton bigat. Nasayat pat no kasta, Ophelia. Kat inton makaawid kanton, ijibalayo. Sabay ko ma, ta aywanam tumatan ti salon at mo, ha? Agyamanak, Arturo. Agyamanak iti amin apang magbagakan tulong mo kanya. Ophelia. Mabaling nga ta, sumuro ta kijay balayon, ton bigat. Kahit ko asawan, siya konti mangitulod kang kang agawid. At damat ti may salugan ko, padya ito talahay tatakdak ka. Iso taramatan tayo. Sige, Arturo. Ibagak to day takin ni tatang. Laglagi pang kumakanayon. Nga ipatpatag ka unay, Ophelia. Siyak ti adda masaksakitan. No makikita ka marigrigatan. Arturo. Iso nga pangasim. Tagan anat ka kumakanayon, ha? Di mo kumamot baybayan, tibagim. Mami. Ape nga agsangit ka ngay, Raquel. Kaya't nakasarong ka na ni hospital. Nga kuna ni Lolo asaan ka nun. Iti kasta makarelax kayo. Saan kayo kumaagumurkurakin ni Loloyo? Concern laang kanyak daychay. Maawatan mi mat mami. Isungarod nga uray kasta unayin adanag mi kada kayo. Tinungpal milatan ti kayat na. Pasensya kayon mami Ngam inalami ka ni Manang Mariel ti abang ti duang apartment. Ingatang mi nga miniti masapsapol dagi ti apo ko yo. Ato'y ti 40,000 nga abang pa'y ti 5 apartment. Mala, ikabil mo di tabag ko. Sige, mami. Agina na kayon, Itulot ko lang dito'y silidyo ti pangaldawan niyo. Saanan, anak ko? Ha? Siya kung ti mapan iti kusina. Iti kasta, ma-exercise mo dagiti tultulang ko. Uwan ang mami. Ay na anak ko, di ka kadimadanagan. Kabailak ti bagik, anak ko. Napigsa akmay. Anday ta, nalpas kumatlangan alininisan ti silid ko. Nagmayat gayam no kanayon analinis. Nay, oras gayam ti panagmimerienda. Masapo lang makameriendan ni mami. Makumikom kat ni Manang Mariel ang mga asikaso ka ni Sofia itay. Ni Manang Raquel mat. Saan pa asimang pat manipod clinic? Ado siguro ti tao. Isa nabayaganda ka ni Kyler. No apay nga minakanayo na marigatan nga umangas ti kaanakak. Anya ti sakit na. Tinasayat. Siya akong ti mangipan iti merienda ni mami. Anya klase ti dakes nga angin anang iturungkin ka dito yung opisina kita, Raquel. No di ko naman kat makisinoblianak kan ka. Gapo iti kadak dito'y. Nagbidot ka, Jerry. Katiba ka marunan, anya ti gagaram. Adupay taramidak. Jerry, agsakit ti anak ta. Oh,
Kat, Kagap-gapo mi lang iti klinik. Impa-check up ko ni Kyler. Kat sigun kadag iti Dr. Ejay. Masapul amayapan iti ospital. Iti kasta, makita dag iti espesyalista iti puso. oh, di ba nyo? Apay masapol ay ang adda. Yan may sa nagadumot ti kwarta ni mamim. Adda pito nga apartment apapaabangan na. Malaksi di ti dayta. Adda pa'y bakery, kin restaurant na ijaili. Talaga kaya managalas ti ugalim, Jerry. Po, Anak mo ni Kyler. Di ka man lang madanagan, iti kasasaad na. di mo't pinapanaw na ako ni Jibalayong. Kaya't nasawan, da kayon ti makamo kadag iti masapsapol ti ubing. Anya? Isa pumanaw kan dito yan. Awan mainatid ko. Nawatan! Nakaturog mat gaya man ni Kyler, Raquel. Wan manang, ni Sofia nga'y nakaturog matan. Wan, itay pa'y Manang Marie. Oh, apa yan? Agsangit ka matan. Malagip ko lang abin ni Jerry. Tumukno sa dilangit tigurak kan kuan Saan man lang nga nagdanag. Idiin bagak ti ka sa ti anak mi. Irresponsable day dya tao. Diyak ko man nakiboy-boyfriend kan kuana. Tapno sana kasto'y tinagbanagan ti biyag ko. Amom, Raquel. Kas namot ti mapampanunot ko. Nang rona numalagip ko ti ama ni Sofia. Talaga ang maudi ti babawi. Manang. Raquel! Oh, apay manang Mariel. Anya ti. Kita am ni Kyler. Kasla saan ba ting umang angas ni anak mo? Ha? Anak! Kyler! Anak! Kyler! Buenas dias to ya. Apa nga tayo dyan makaturok? Ito yung kailangan na kainda. Lumjak mo't makaturok yan. Ay, abo. Sana may katitipanunot ko ti anak may kinarakel. Sana may libak asyak ti amana. Ngamin, kayong ingas kulaunay. Sigurado ang nataurtumot tayo jaya kas kanyak. Intong tumakay. Tayo tumot arakil. Nakatang-tangsik. Nagturo damang papanaw kanyak. Ijibalay da. Ita. Uma-umay di kaya opisina. Ay, nako. Pasensya kang kay Lara na ka. Bad trip pa kitinam. Isasan ka pa ilang nga masurungkaran. Di ba? Matawag ko. Ni mo Tristan. Rabiin. Apa yung mawawag? Sos. Ang mga nagdamanan kalukwan nga inaramid na. Hello, Tristan? Manong Jerry, umay ka adagos dito balay. Anya? Sakaditi ko lang nga umay dito balayaw. Wan manong, Ita niya kumaga po, Tristan. ni Kyler manong, natayan. Anya? Tristan, di ka man mangraba kita kasta. Pudno ti pagbagak manong Jerry, natayan ti kanakak. Saan? Saan ako doon ita? Saan? Kyler, anak ko. Apay pinanawan nakmatan. Apay. Sika lang arudan timang parparag sa kanyak. Nga pinanawan nakmatan. Kyler, anak ko. Raquel, patibkaram ko matipakinakam mo. Nalabit nga aging galangan dito iti intad ti Diyos abiyag ti ka anak ka. Ala, gusto da ito. Ni Jerry. Raquel? Sika ti akim basol no apay anatay ni Kyler. Basol mo! Basol mo, Jerry! Pagayat ang tikas ti ano pasamak iti anak ta, Raquel.
Ipatid ko ta anak ta. Ulbod! Ulbod ka, Jerry! Ulbod ka! Aray ko. Bakit? Gusto ko mawata nga. Anak ko matipim usay. Mga kasim. Agkalma ka kumalang ah. Managing bubukod ka! Timagim lang, tipinampanunot mo! Irresponsable kang ama! Raquel, agkalma ka kumay. Ayop ka! Ayop! Pumanaw ka dito eh! Pumanaw! Imbag laangan tayo manugot matlaang ni Jerry ang pumanaw biit. Napakalmami matlaang ni Raquel. Dayjay, adan iti silid na. Ay, tarabayan da kami kuma, Diyos ko. Nagrikat ti kastoy asasaadan ti pamilya mi ita. Pag-aasim, Diyos ko. Di na kami kumabaybayan. Dawatak tinananay apan narabay mo iti pamilya. Ikanda kami kumaitikihan ti pakinagam. Tapno sangwan mi dagito yung panubog iti biyan. Manang Mariel! Manang! Ni Tristan day kaya. Manang Mariel! Oh, apay Tristan. Ni Manang Raquel! Oh, apay ni Raquel. Nagpakamatay! Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Padaanan ti may katlo apaset ti pakasaritaan ni pagayam tayo at Tristan. Dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.